Biz Rahim inimiz köp yardımlar bergen. O epidemiyada ham yardım bergen. Köpçülükке yardım berdi. Ana Oroza mahallında iftarlar kıl berettiler. Bekar tamak berettiler. Kurbanlıklar berettiler. Şunday yaxşı işler kılgan adam. Ailədagi muhtaçlarga ham yardım berettiler. Köp yaxşı işler kılgan bala inimiz. Günlük gündemde başına da işler düşüp kalıptır. Kichine kıcarat bolup dağız. Ema kılgan men oşo uyda bagarım kögörüm jok. Men uyummen emesinde bir kaynım uyda salıp bergen da oşo pandemiyada oşol kişiye Mametterep yardım bergen. Yardımын alıp жүргөнбүz. Oşoga eldin emesinin aslında bizde kolda ema kılıp жүрген oşo kişiler. Oşo kişini koldaybız, ema kılabız, ar dayım emede. Kayсы jaka barsaң ham köp elge yardım bergen oşo kişi. Жақсы емелерде ема кылган, ошондо жардам берип биз ушун үчүн тиргилибиз ема кылган эмес. Биз мага окшогон көп адамдарга жардам берген, май, күрүч эмелерин алып келип берип жүргөн. Ошо кишини биз колдойт элек ошо чыгарып койсо. Ушундай эмеге эме кылышпай элге жардам берип жүргөн кишилердин эмесин эме кылбай, колдошпой ошо кишини биз колдойт элек чыгарганга. Ар дайым ошо киши менен элек жардам берген көп бизге. Misal üçün men oğlum balla ötüp ketken, çalım ötüp ketken, özüm жалгыз неберем менен жашайм. Мага барып турчу эле да жардамдары. Ошо кишини колдойт элек биз.